Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, ayap man na kebegantan sa bendingan naging kaya bab ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam hamad tauhid wa sadduhu turuq asyirk. Ay manan yan mga urip na Allah na usay man na isa gyang kutuwa kaya siya pa nabi sallallahu alaihi wasallam o para tiya kapaka isa-isa si iku Allah subhanahu wa ta'ala makna sa tauhid naguso kaya ulnan yan kaya alangin yan ku mga lalan o kapan ako to kipin ako to si iku Allah subhanahu wa ta'ala ginan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto niya na sinya pagyang kutuwa para tiya si iku Allah. Iti sabab langwan na usayan o di na ukit mahurip Allah kesababan sa kabinasa gyang kutuwa kaparatia o kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala na piyakaraya gu Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu piyakay pananggilan yan si iku mga umat yan maurif Allahu subhanahu wa ta'ala. Aya kapakarayagan na natanto nagyan kaya hadith miyaka titayan kay Abdullah bin Shakhir radiyallahu anhu Peter yan intalaqtu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manan yan na mayroon ako tigi Abdullah bin Shakhir si ko mga tawa padukong bawataan Amir sumyong kami ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna na Peter kami ko Rasulullah anta sayyiduna Rasulullah sakatigian ni datu ami ma'urif mallah datu ami na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigian na datu at tigian kirkulang wanang kadatu na suat tigian su Allahu subhanahu wa ta'ala na Peter ay man at tigu Abdullah at tigian na wa afdaluna fadla pinaka mapiar kami nagu pinaka taralubir kami malar kami ibantugan wa a'zamuna tula nagu pinaka malar kami at tigian ibantugan mangurip mallah na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tigian aqulu biqaulikum aw ba'd qaulikum la yastajirannakum asy-syaitan. Teruan ni mga kateru iyo o di na susab da mga kateru iyo wala yastajirannakum asy-syaitan. Sa ubakan ubad na tigian matunda at tigian o syaitan. Anda siran maptunda o syaitan? Sagyan ko tuwa kapan ako tumaurip mallah bapakasubra era nagyan ko tuwa kapupudye lang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana amma padadam kira nagyan ko tuwa gulo ko kipupantagan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam maurip mallah. Si sabda hadith na miyakatitiyan ko Anas radiyallahu anhu adun ko na mga tao Peter irang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kira na ya Rasulullah Rasulullah ay sugu Allah ya khairana hey pinakamapiar kami wa bni khairina wa bna khairina naguwata o pinakamapiar kami wa sayyidana wa bna sayyidina nagu datu amin naguwata o datu amin. Faqal na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laging uto kapudiran ng Rasulullah natigin na ya ayuhan nas hes kanu tigin na mga taong qulu biqaulikum teruan yun ni mga kateru iyo wala yastahuyannakum asy-syaitan uba kanu bedem matunda o syaitan ana Muhammad sakna tigan so Muhammad wata Muhammad tigina
urip no Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluh. Nagusugu Allah. Sang natiyan sa Muhammad, urip no Allah, nagusugu iyan. Ma uhib. Na baka natiyan kababayai. An tarfa'uni akipurun yurakan fauqa manzilati o undaan pa natigyan. O di na kabantugan yurakan kipurun yurak natigyan sa sobra tigyan ko daradatakan. Ini bagirakan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyan ko tuwa kababali niya na urip na Allah subhanahu wa ta'ala nagusugo iyan. Mangurip na Allah. Ganyan na hadith na ayasibut nun mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko tuwa kinisaparan o Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko mga umatian. Agyan ko tuwa di kambantu-bantuga o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa upaka sobra mangurip na Allah. Piyaki pananggilan niyang kiran, agyan ko tuwa di kambantu-bantuga o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asala ko bantugan na ini bagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyo to so kababaloy niya na urip ng Allah, nagusugo iyan, maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gina na maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Padam nasibot nun, na di mapia, agyang kutuwa di katirwas, agyang kutuwa lagi, agyang kutuwa pitiru. O mga tawsi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Payad na taralabi, mapian, agyang kutuwa di yung di katirwa, sa urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagusugo iyan, mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sabab mangurip ng Allah, kaya, babagyan ko tuwa siya, di ka pa kasubra ako, kapudi ako Nabi sallallahu alaihi wasallam, na basirang bidin ng matunda o syaitan, si ko, papakasubra irang ko bantugan ng Rasulullah, ama pa dalam kira nagyan ko tuwa gulo, maana kapaka sobra sa gyang kutuwa bantugan no inad no Allah subhanahu wa ta'ala sa may puros kanyan sa una ano kasobraan nagyang kutuwa bantugan na inibigero no Allah subhanahu wa ta'ala. Gina na mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sebut sa mga urip na Allah, miya kaya sebut nun na upama kasunabi sallallahu alaihi wasallam na yagi pananggilan niya nagyang kutuwa tantoro na kapupudia, tantoro na kapumento ga mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Na mas mala dapat penanggilan naguisa par, nagumisa sapar, agyang kutuwa kapudia kutaw asala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa aya penuh basubra agyang kutuwa kapupudia no din na kapumentugon mga urip Allah. Lagi dagyang kutuwa pinggil lebih ko ibarat ko ano mga sabada kaan wallahu subhanahu wa ta'ala biluiran so mga datuiran o di na mga imamiran o di na mga pada uluaniran o di na bebaliran na mga ulamairan na biluiran mga urip Allah subhanahu wa ta'ala piyaka sobreran ko dada datu kababali niya na manusia mga urip Allah lagi dagyang utwa dinggal lubuk no mga pananako to beran din sini bagyang utwa mga imamiran tagi do Syiah beran din sini so mga imamiran ini ra pangiran so mga imamiran mga ulama iran sa ini ra pangiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sada ka pan nakanabapan nagibo kini ra pangiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kapket umiran nagyang utwa ini ra pangian nagyang utwa imamiran imam mga Syiah siku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina na mga urip na Allah. Lagid mang bunan, o mga tawa, besimba nira nagyang kutuwa mga kubur, mga urip na Allah. Pia kasubriya na nagyang kutuwa, bantugan nagyang kutuwa, ilalubag mga urip na Allah. Biyaluiran pa na Tuhan niran, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan kanan, na langun nanan mga gulo, maanaag yang kutuwa, kapupaka sobra kapulawani sa gyang kutuwa dara dato manusia sa ipurus kanian sa sobra sa gyang kutuwa dara data ini bagayron wallahu subhanahu wa ta'ala udina sobra sa gyang kutuwa kabubali niya na kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina na mga urip wallahu subhanahu
wa ta'ala. So Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uwad na pudin aku ipuru atanto amala na sekalian. Kagi sekalian na sekalian ni pinakatara lebih kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala nagupagkababayan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala dad na lawan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga urip niyan mangurip Allah na so sala ko sir kanyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na desiran din maka media ko bantugan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na upama kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini sa parehang ko mga umatian ubairan pagkapudi o din na tanto di mamubantuk-bantuk so Nabi sallallahu alaihi wasallam asa kanian na dumada iton mga urip na Allah agyang utuwa kapmentugairan nun ayap na pitir agyang uta mga sahabi abiyan tugiran ko Nabi inibantugin ako Nabi sallallahu alaihi wasallam na benar mga urip na Allah na ini sa parkiran ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yamanan niyan na so salakaw sana manusia mga Allah na dirin ke paru nagudirin ke pa kayo ubaya upaka sobra agyang kutuwa bantugan yan. Udi na diundi ka pupudi-pudi sa susubra mga Allah. Udi na diundi ka mabantu-bantu sa susubra kapkeednan sa kulo. Maana yung kutuwa kulo nagyuto so kapakasobra sa gyang uto bantugan no manusia mga rip na Allah nagyutip ka sa bapan sa kapka simbebed agyang kutuwa manusia mga rip na Allah lagi dagyang kutuwa tigtano ang mga Shia asinimberan so mga imamberan dagin mamu mga tawa pemang ni sa tabang si ko mga kubur uli na simba nila nagyang kutuwa kikalabang uli na nga ninsan mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala ginan mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala. Paninta ko Allah, kaya sa kudan na rin. Siya kumutubi sa diyan ka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.